kim yıktattı seni? Papayı böledme besikке. Papa yıktay koy balapanım dedim ha. Elci ah öpeyim dedim ha papa. İyi acun. Papa kızsın ben sen. Papa senin kız ekin özü. Tatlı kız ekin. Yıkınkandım ha yenden. Жақсы yıktadın ba. İyi malades özü. Malades. Akıldı kız. Tüfeği jaman kız. İyi. Tağı ne istedinler? Oynattım ha seni? Niye oynadın? Kalaya oynadın? Zaret kıdasadın ba? Ha? Zaretka жасап mısın ba sen? Söyle. İyi. Sağ tağı. Әңгімеңді айта бер. Айта бер. Сен тісің қышып жүрме сені? Тіс шығайын дедім ба саған? Шомылып шықтың ба? Бассейнге түстің ба бассейнге? Әдемі қыз болып, аппақ қыз болып шықтың ба бассейнге түсіп? Опай. Akıllı kız sotuna qaraydı. Kamera seni түсіріп тұрған біліп тұрсың ба? Жаным